reka nongere ngusuhuze kandi nkwifuriza ibihe byiza nshuti mukunzi ukomeje kunkurikira. Uyu munsi rero turi ku itariki 24 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2024. Uyu munsi rero hari kuvuga ibiki? Ni ibintu byinshi cyane birimo kuvugwa mu makuru. Reka twerekeze mu bihugu by'abaturanyi niturangiza turebe ibintu biki biri kuvugwa. Reka nkubwire yuko muri iki gitondo cya tariki 23 haje inkuru mbi iturutse ku rugamba rwa M23 hamwe na FARDC ahitwa Sake, Walikale, Pinga n'ahandi henshi hatandukanye. Ibi byose biri mu byo tugiye kugarukaho. Icyakora rero kugira ngo ubyumve neza turaza kwifashisha abasesenguzi bari muri kiriya gihugu hanyuma batugezeho amakuru atari ivumbi. Reka tubakire ku murongo wa telefone batugezeho uko urugamba rumeze muri kano kanya. Njye nitwa Dick Elodie, reka ngureke ukurikirane aba basenguzi neza ku murongo wa telefone turabumva neza cyane. Na Rubero zone ni ukuvuga ngo ari akuva za Mambasa cyangwa za Wing za Kitsombiro. Ni ukuvuga ngo ni ibice navuga ko bigiye kwegera Rubero zone. Akaba ari intare zasanga rwose komeze kuzurira umugara. Ngo niho zivyagiye niko numva Oscar ajya avuga. Niho zivyagiye ariko nawe ndamusuje bwana Dr. Oscar. Ngo barazishotora aho zivyagiye zikahita zibereka aho zibera akaga. Ni ibintu bitoroshye kugira ngo zagiye ajya kuzikora ku mugara kwa Gaza. Kujya kwa Gaza intare zagaza. Ubundi ntabwo bibaho. Ntabwo bibaho. Birangiye njya mbifata nko kwiyahura. Njya mbivuga. N'ubwiyahuzi. Aha. None Demba aho ngaho rero ukurikije ukuri kubibona muri Nord Kivu abantu ko hari ibibazo by'umutekano muke bari kwitegura guta iminsi mikuru ko none hiregereje. Urabizi ko rwose ari iminsi mike cyane ibiri Noheli kabo. Cyakora dukurikiranye none tukareba ngo muri Rubero Rubero mu bice nagiye nyuramo ubona yuko rwose abaturage n'ubundi ku bijyanye n'imyiteguro nka za Kanyabayonga nka za ageze Kimaka ubona ko imyiteguro ndetse ngera n'ahantu bita Mbingi rwose ikintu bita amasekuru bayakozeho. Wahoze ubimbwira ngo isekuru ibivuza ubuhuha mu minsi hafi y'iminsi mikuru. Yego. Kubera ubwo bakunda ubugari. Bakunda ubugari rwose bwo bita umuhoko. Abana babikozeho rwose biragaragara kandi birigaragaza muri kiriya gice ubona yuko babishyizemo imbaraga ku bijyanye no gusekura. Iyo ugiye neza ubona ko ari n'imyiteguro nubwo ari imyiteguro ariko ukabona ari imyiteguro n'ubundi harimo n'icyoba. Yego. Ariko imyiteguro rwose iragaragara kandi rimwe. Ubwo se akaboga kazaboneka neza ko nyine kaba ariko gakunzwe cyane. Akaboga ko ntikabura ubona ko akaboga bagiye banagashakisha n'ubundi mu buryo wenda hari ibyo bari bagiye bakora amakotizasiyo n'ubundi ikabibiba amahene yabiba ingurube ikazibiba ariko nabo ntabwo wapfa kubura akaboga ku minsi mikuru nk'ingiyi. Ntabwo nzi ko ibyo nawe iwanyu bibayo Bemba kuko bimenyera iwacu cyane cyane mu bice by'icyaro abantu bariyegeranya bagakora akantu kameze nk'agashyirahamwe bakajya bahingirana cyangwa begeranya udufaranga ku munsi mukuru bakagura nk'uduhene nkatunga ubundi bakabaga bakagabana ubundi bakarya inyama koko. Ubundi twebwe hari ikintu bajya bakora cyitwa aveke cyangwa mukopo. Noneho bakajya buri kwezi bashyiramo noneho mu minsi mikuru bakazayagabana ubundi bakagura n'inka bakagura wenda n'imiceri bakagura n'udukeze n'udukaziye tw'amabyeri. Ukabona ko noneho bakaba bateranya inka bagateranya n'ikindi kintu noneho bikabafasha kugira ngo bagire babashe kwiyakira n'ubundi muri ya minsi mikuru n'ubundi. Uretse ko ahenshi ntabwo byagiye biba hejuru y'intambara. Ariko mu myaka yabanje mu minsi ishize bitarakara wabonaga ko ibintu byabaga bimeze neza cyane mu minsi mikuru. Cyane rwose wasangaga ari ibintu bishimishije binejeje.
ariko n'ubu ngubu nyine aha nibura haboneka akayengera katubifurize kuzagira iyi minsi mikuru myiza Bemba. Rwose iyi minsi mikuru ku isi ndatekereza ariyo minsi mikuru yizihizwa n'abantu benshi ku isi. naho bitameze neza, naho umuntu yababwira ati Imana ibafashe wenda bizamere neza, naho bazajya iminsi mikuru. Ku munsi mukuru wa Noheli kiraje iminsi ibiri. Iminsi ibiri, yego, iminsi ibiri rwose. ejo bundi rwose turaba turi kuri Noheli kuba yizihiza. Ubundi Imana rwose idufashe n'abo bantu bafasha abantu babona amahoro rwose. Yego yego, Yesu atuvukire turi amahoro. amen. Turabasuhuje rero Bemba, babakunzi bacu bose 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 bose. Ubwo mu kanya gato mu makuru yacu nyuma turaza no gusoma ubutumwa yego bwa bamwe, kuko tuba dufite ubutumwa bwinshi cyane, ariko tukavuga tuti reka tugende tunyuzamo amaso muri buke buke ko Imana uko umwanya udushobokera. Reka rero duhere ku ngingo z'aya makuru yacu bwana Bemba. Amakuru yacu rwose tuyahere kuri iyi. Turaza kuvuga ko kajugujugu zongeye kugaragara mu mirwano. Zagaragaye mu mirwano, ni ibintu bitari biherutse, ndetse usibye na kajugujugu ntabwo indege muri iki gihe zisanzwe zikora Bemba, urabizi ko za Sukhoi zaparitswe n'izindi zitandukanye, ariko kajugujugu amakuru hari nuko zaba zagaragaye mu mirwano. Turaza kureba rero none amabombe yaturikiye muri Goma. Ibi bintu biteye bite? Aya makuru ateye, izi bombe ziraraswa na bande? Harakekwa nde? Bimeze bite? Ese ari abahaguye? Turakubwira uko amakuru ahagaze aho ngaho ari mu mujyi wa Goma, umurwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru. Turakubwira rero amakuru ari kuvugwa Katwiguru. M23 hakoze akantu, abazarenda ubu baravuga inkuru mbi rwose y'ibyababayeho, bahuye n'akaga batazigira bibagirwa. Nta makuru asohotse avuga ko ibyabayeho hari ibindi bindi M23 bakorera icyitwa Gatendo. Hanyuma nk'uko twabikubwiye turasoma comments zanyu cyangwa se ibitekerezo mu kanya kari imbere. Ngira ngo Bemba twakinjira mu makuru niba unyumva neza. Ndakumva rwose bwana Iza. Reka turayaheraho amakuru yacu. Ariko twahera muri Goma nizo ntacyo, reka duheraho yego kuzaho n'ahandi, ariko byahereye Goma byaba byiza. Kaduhere Goma ngo haturikiye ibibombe. Muri Goma rero haturikiye ibibombe bigera ni ibibombe bigera nko muri 5 byaturikiye mu mujyi wa Goma, ariko biza guturikira hafi y'ibiro bikuru by'intara y'Amajyaruguru. Kimwe cyanaturitse bagiteyemo ndani mu rupangu ngaho. Ni ukuvuga ngo ni abantu batishimiye ubutegetsi bwa Mr. Chilombo, abantu badashyigikiye Tade Keshi, abantu badashyigikiye ko constitution ikorwaho. Bigaragara ko ari bateguye igitero cy'ubwiyahuzi n'ubundi, kandi n'ubundi nkakomeza mbivuga yuko ibitero bishobora kuzakomeza bikaba bibi cyane mu mujyi wa Goma. Yego, kuko n'ukurikiranye ukabireba neza usanga ko ari ibintu bidasanzwe n'ubundi. Yego, kuko urugero ngiye kuguherezerwa na Isaac, abantu bamaze kudekarara, hari n'uwitwa, hari umwe muri opposition n'ubundi badekaraye bavuga yuko bagiye gushobora bakigumura kuri leta, bagatangiza indi mitwe yitwaje intwaro barwanya leta kubera ko ishaka kugira ngo ihindure itegeko nshinga. Ibyo rero bishoboka ko abo bantu n'ubundi aribo baba bashobora kuba batangije ibyo bikorwa byo gutangira noneho gutega amabombe no gutera amabombe mu mujyi wa Goma, ku buryo ubona ko bishobora kwibasira guverinoma ya Kinshasa. Ni ukuvuga ngo mu mugoroba ejo hari ibombe yatewe ahantu bita ku ruganda rukora semule rwa kawunga, ahantu bita Kwakiri, aho ngaho ni muri Hino. Hatewe ibombe genda agagura amazi no ku bindi bikorwa, harimo n'amafoto no kuri kabine, hari akantu bita ka kabine, akantu kameze nka santarari bagenda bagashyiraho ibintu by'amaregirate
amaregirateri yo ku bintu bijyanye n'amashanyarazi yego iratwika icyo kibombe kuko n'ubundi umuriro wayishobora mu mujyi wa Goma igice kimwe kubera icyo gikorwa cy'amabombe cyari kimaze kwibasira iyo kabine. noneho nyuma y'akanya gakeya kimaze guturikira aho ngaho umanutse ugiye kugera ahantu bita ku plage du Peuple, ni kuri plage du Peuple sinzi mu kinyarwanda ni plage hahandi ku kiyaga ahantu abantu babiza bapirira yego plage sinzi rero mu kinyarwanda uko ndibuze kubyita ariko abantu barayizi plage barayizi barayikoresha no mu Rwanda gutyo iyo mvugo. Hello? provincial haza guturikirwa ikindi cyo bagiteramo ndani mu rupangu rwo ku biro by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru bateramo iyindi bombe. ariko ikigaragara ni uko ari amagrenade, ntabwo ari amabombe wenda ngo ni za gatusha cyangwa za rapidi cyangwa za kizamortiye, ni amagrenade. aravuga ko ari amagrenade yo muri marike z'amatipe shinwa. haba hatewe indi uvuye ku mize aho kunani ku guverinora, zamuka uri kwerekera kuri hoteli Karibu ugakata ukagera muri rompoye YPG, aho naho haterwa ikindi. ko numva ibyo bintu bidasanzwe, ni ibintu bidasanzwe. uhavuye uri kwerekera igituku ugiye kugera ku katedrali, ahantu bari kubaka nuvo katedrali hafi yo ku mashuri y'abakatolike n'ubundi bita kura Sampiesia, urenze gake uturutse kwa Trevigira kwa Suki Santa yambaje, hari akayira kamanutse kagiye n'ubundi igituku kari heze n'akari mu maveri naho bahatera inzu. uri kumva ni amabombe atanu n'ubundi yatewe muri Goma. ariko noneho haza kugaragara inyandiko ziri gusirikira muri Goma, bagiye bata ibintu bimeze babita ngo ni amatracte. Tracte ni impapuro zidafite uwazanditse ariko ziba zigufite ariko zidafite umuntu ubyishinja ko ari we wazanditse. yego iyo bayita tracte. ntawe wizamba kuvuga ngo nijya wazanditse ntacyo, ariko zanditse zifite icyo zisobanuye. bavuga ko mu gihe cyose guverinoma ya Kinshasa idashaka kugira ngo ihagarare ku mushinga wo kuvuga ngo umushinga wayo wo guhindura mu itegeko nshinga ko bagiye gukora ibikorwa byibasira leta kugeza igihe leta izareka ngo ikintu bise ngo ni igikorwa ngo ni igikorwa cyo kubura ubwenge. abo bantu none umuntu yakeka ko ariyo ko baturuka he koko? uri kumva ni ibintu bigoranye kugira ngo umenye ngo ni abahe. ni ibintu biruhije. ariko urumva bifitanye isano n'ibimaze iminsi bivugwa nyine by'iryo tegeko nshinga no kurihindura. kandi wa mugana aho biruhirije ni uko n'ubundi abarirwanya ni benshi cyane, abarwanya ko byahinduka. hari abarwanya bifuza ko rihinduka, hari abifuza ko ridahinduka. ukabona ko dukurikiranye wasanga ko opoza ba Benese Chilombo ko badashaka ko rihinduka, ni nabo bafite n'imbaraga, ni nabo benshi. yego none se Bemba niba aribo bafite imbaraga, harimo abafite intwaro muri bo ku buryo bashobora kuza gukora ibikorwa nk'ibyo? reka maze naguhereza urugero. hano muri Kongo kubona abantu bafite intwaro, bitwaje intwaro baba benshi cyane. kuko n'ubundi yaba na Perezida Chilombo nawe ari muri bamwe mu bazi cyane. nawe yarazitangiye ubwe. noneho tukibuka ko hari n'abandi bantu bari mu ishyaka rya UDPS yamaze kureya abahereza imbunda kugira ngo bazarwanye abantu bazashaka gushyira umutwe hejuru kugira ngo adahindura itegeko nshinga. noneho na ba bantu nabo yego nabo icyo bakoze
abandi urukubona niba perezida yatanze imbunda kugira ngo barwanye abantu badashaka ko itegeko nshinga rihinduka, nabo bashakishije uburyo nabo bazibona kugira ngo nabo bazaze kumurwanya. uri kumva ko icya mbere ufite amafaranga ni umuri ko kubona ibintu n'ibintu byoroshye. urugero ngiye kuguhereza mu ventura imbunda ikoresha zigura na FRDC rwose. ibyo na Oscar yarabihamije. bivuze ngo aho ufite amafaranga kubona intwaro ntabwo ari ikintu gikomeye, ntabwo ari ikintu kigoranye rwose. rero ariko uko biri kose urumva Bemba, ibyo bintu by'amabombe n'ibiki ntabwo byapfa gukorwa n'umuntu woroheje gutyo. ni abantu bafite imbaraga, noneho gutagetingana harimo guverinora, hari ibikorwa remezo bikomakomeye nk'aho rutubwira za plage pepure n'ibindi. muri rompo de nani RPG ibyo ukumva ari kuri guverinora provincial, hariya hafi yo kuri na cathedrale. ukumva ni ahantu bagiye basibura n'ubundi hakomeye, ariko ukabona navuga ko ari n'umusogongero. none Bemba, akenshi iyo amabomba avugiye mu mujyi wa Goma wumva ubuyobozi bwa leta cyangwa se bw'iyo ntara bwo bushinja bushyira mu majwi M23 ngo birashoboka ko ariyo yateye, ngo iri hafi yaho, ngo ifite abantu bayikoreraho. ubu ngubu nta mwuka nk'uwo uri kumvikana mu makuru wakuruye. cyakora kugeza magingo aya ntabwo leta yari yagira icyo ibitangazaho. yego, kuko no ku makuru nakurikiranaga kuri radiyo bita Pole FM, nakurikiranaga ibyo bagiye bandika bavuga yuko ngo bishoboka kuba ari umuntu wari ubifite nko mu isakoshi, ngo noneho ngo bikajya bigenda bihubuka. mbese birahubuka bikarenga urupangu, ku buryo bikaritura ahantu. noneho bikajya kureba, uri kumva nk'iyo kabine aba ari hamwe no kwakira iyo kabine y'amashanyarazi cyavuye mu isakoshi kijya kureba hasi kuri kabine ahantu hari umuriro w'amashanyarazi. ndoke nakita se kabine, sinzi rero ukuntu ko nakita, ariko birumvikana bivuga gutyo. none byagiye kureba, none se byavuye mu isakoshi bijya kureba ku plage du peuple, byava mu isakoshi bikajya kureba hafi y'aho Kirimwami akorera. tena bikarenga urupangu. biragoye wa muntu. uri kumva yuko ni igikorwa n'ubundi kandi gifite icyo kigaragaza, gifite ikimenyetso, igikorwa gifite signification. ahubwo tukiri aho Bemba, tunava kuri iyo nkuru, wowe urabona gifite gisobanuye iki, gishobora guteza izihe ngaruka icyo, kuko ntabwo ari ikintu cyoroshye gikorwa. ni ikintu kitoroshye. icyo ni ikintu kigaragaza ko abaturage bamaze kwigumura kuri leta kubera ikibazo cy'itegeko nshinga, kandi ko hari umuti wavuze ko utazemera ko bahindura itegeko nshinga, ko ugomba kwigumura n'ubundi kuri leta, kandi ukazagira ukazashinga n'imitwe yitwaza intwaro bagahangana na leta. yego, uri kumva ko ku bwanjye ntekereza ko baba ari abo ngabo. niko mbitekereza. reka tube turetse nyine turebe twumve n'icyo guverinoma iza gutangaza, ariko urumva ni ibintu bitari byiza, kuko ayo mabombe yarashwe ahantu, abantu barahahamuka, abantu bagira ubwoba. Igoma n'ubundi ariko nubwo bamaze kubimenyera, ariko nta muntu umenyera akabi nk'uko dukunze kubivuga. ntawe umenyera akabi. uwo ni umugani rwose, ntawe umenyera akabi. reka twerekeze tujye Katwiguru, tujye he? turajya Katwiguru, reka tubanye twakwigira ntuzi. tujye kuri izi kajugujugu zagaragaye. kuri izi kajugujugu ziri kugaragara muri Rubero. muri Rubero haragaragara mu kajugujugu, ariko ubundi umuntu yari ampamagaye, hari ibipute ebyiri ziri mu mujyi wa Goma, ntabwo zongeye kugaruka. ni ukuvuga ngo noneho mu mirwano iri kuba ahagaragaye n'ubundi hariya bita za Kamandi Lake, atari Kamandi Jike, Kamandi Lake, Mambasa, Ndurumu, ni ahantu hagaragaye, ndetse na za
Kitombiri ni ahantu hagaragaye bombardement bakoresheje ibikubuteri niyo ari za Sukhoi, ariko hari amakuru mfite bavuga ko ari ibikubuteri zitari Sukhoi, niba ari Sukhoi niba ari Sukhoi niba ari yeza Sukhoi. bambwira ko ari ibikubuteri zabashije kuza zirasa amabombe ziyatera ku mapozisiyo ya M23, ariko ngo M23 irazihushwa zokanya. Zirashaka irazihusha. M23 yazirashe irazihusha, ni ukuvuga ngo nejo ku cyumweru byabaye. Ikandi amaze nabitangira neza wenda bwana Isaac, inkuru yijemo neza. Yihere mu mizi. Kuyivuga ibice. Yihere mu mizi. Ikanyibare neza rwose. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu FRDC ibibazo byayibanye byinshi, ibibazo bimaze kuyibana byinshi, babona ko kuba bari gukoresha amasakomba bitagihagije, biba ngombwa ko bigira inama ko bagomba gukoresha noneho n'indege bakongera kuzigarura, ariko baza gusanga za ndege za Sukhoi usanga za ndege za Sukhoi zaramaze kugira ikintu bita kwangirika. Noneho barazigurusa bazivana ku kibuga cy'indege Goma bazijyana ku kibuga cy'indege cya Kavumu kugira ngo baze kuzireparira aho ngaho, kuko rasi ubwoba ko M23 ishobora gukubita aso ikaba yabinjirana, noneho yamara kubinjirana ikaba yanazitwika cyangwa ikazibatwara n'ubundi. Bazijyana i Kavumu i Bukavu, barazikora baza kuzijyana Kisangani, ariko Kisangani hari izindi rekobuteri zitari Sukhoi zari ziriyo. Baravuga ati no anatambere turetse zino Sukhoi ari Sukhoi nari Sukhoi, maze twakohereza zino rekobuteri zigende ziracyari za Rubero, turebe niba M23 igifite za mbaraga zo kuzirasa. Zirasa ziriya ntabwo ari igihombo nk'uko zino Sukhoi ziraba zirasa. Nibo bigira inama yo kuzohereza, bamaze kuzohereza bageze n'ubundi koko zirarasa, kuko bazirasishaga mu nkengero za Mambasa, bakazirasisha aho bita hariya za Nduruma yego, banayirasisha bari kwegereza yakana muri Kamandi Lake, donc au bord du lac, Kamandi au bord du lac, kuko nyankunda kubasobanura bwa hariho Kamandi au bord du lac na Kamandi hit ariyo iri mu misozi. Biratandukanye ariko yose ni Kamandi. Banazirasisha hafi mu misozi iri hafi ya za Bikara, ko bari bakoze akazi za Kitombiri. Bari bakoze akazi wa muntu impande n'impande. Yego, ariko ukumva ubundi indege irihuta iraza igakubita karasa kaba yagiye. Aya nivyo itigaze ikajya ahandi kaba yagiye. Muri iyo tekinike zo kuri zirasisha cyo nuko baba bafite ubwoba ko M23 irayitira iyikanura. Babona gukoresha terime ngo ni ukuyikanura. Yego. Baba bafite ubwo bwoba, noneho kajya bazirasisha biruka. Aho hose rero zarashwa, ariko ntabwo twavuga ngo zahanuwe. Ntabwo zahanuwe, ariko M23 hari indege imwe yarashikwe ishobora, ariko ntabwo mbyemeza neza. Hari umuntu umpa amakuru uri imbere akambwira ko hariya muri za Bikara, za Windi Bikara, donc wita Windi na Bikara, hari indege yarashwe bakavuga ko yacumbye. Ariko ayo makuru ntabwo ndayemeza, kuko ntabwo izo ndege zahise zijya Butembo, zijya kuri aeroport ya Mavivi Beni, zose ari nzima. Urukumva rero bashobora kubona wenda bayirashe nibyo bakayiteraho icyo kintu cyo kuyirasa ikaba, cyangwa wenda niba ari muri shampiyona reka mvuge bigacumba,
ariko ntabwo bigeze bayirasa kuko zombi zabashije kugira amavizi kuri aeroporo iri muri Bunia, muri Beni. Muri Bunia manza ari muri Bunia, ntabwo ari muri Beni. Yabashije kuhagera rwose, zabashije kuhagera ananyuma, ubona yuko nta bikomere zifite. uri kumva yuko buriya ntabwo zaba zangirijwe nk'uko abantu bari babikeka, kuko banabivuze M23 turayigamba ko yaba yadikomereka, ariko njye ntabwo mbyemeza rwose kuko zageze mu mavizi zombi nk'uko zari zabashije kuza. none se ubundi izi ndege kuziparika bavugaga ko ari ikihe kibazo? Ikibazo cyo guparika indege ifite ibikoresho, urabizi ko hari indege rero nagira agasokoye baziparitse ariko M23 turazikomerekeje, ubundi gukoresha terime ngo ni ukuzikomeretsa, niba ziva amaraso ntiyabigenda zirakomereka nyine, ariko zarakomerekejwe. Yego, kuba zarakomerekejwe rero bigatuma ariyo mpamvu batakomeje kujya bazizana n'ubundi. nidukomeza kuzishyira ku rugamba zizahashirira, none waba baziparitse kuko urareba n'ibiko hari n'ikindi kintu turi buze kuvuganaho n'ubundi bwa Isaac cyo guverinoma iri kwigamba. icyo kintu gihita kinyibutsa ko icyo kiganiro indege gihita kinyibutsa uko guverinoma yigambye ko yari igiye kwica Colonel Ntanga, ariko ngo ararusimbuka kuko yari ari kumwe n'abasivili. wenda nacyo turaza kukivugaho ngaho uburyo guverinoma ya Kongo iri kwigamba ko abasivili bakigize Colonel Ntanga. byagenze bite se nkuru yo kandi? ino nkuru nise umbashije kuri kino kibazo cyo kuba bari barafise indege zidakoreshwa kandi turazihanuraga babika soko drone kuko turazihanuraga, ariko tukibuka ko drone yakoreshwaga na bari abatwanshuro yaje kwivugana Colonel Castro M23 wa M23. Yakora Imana ikomeze kumuha iruhuko ridashira, naramukunda. Yavugaga amagambo ukabona arimo amagambo ari mu bwenge cyane. Noneho ukimara kubivuga mpita nibuka ko inkuru nabonye kuri ibinyamakuru bya Kongo ndetse wazalendo inform zalendo actualité ibinyamakuru bya FARDC ngo FARDC ibinyamakuru bigiye bitandukanye n'ubundi bavuga yuko Colonel Ntanga arusimbutse kuko ngo FARDC bari igiye kumwica, ariko ngo aza gusizwa n'abaturage yari ari kumwe nabo ngo babona ko batafite abaturage kandi bamaze abaturage. izo niho bari bagiye kugira imbabazi zo kutica abaturage ko yego. wenda niyo nkuru nayo turaza kujyaho, ariko reka tubanze twarangiza iriya ya Rubero n'ubundi ku bijyanye n'indege. Yego noneho kugeza amagingo angahe izo ndege zimara kugeza mazizi imirwano yakomeje. FARDC iza mu gice cyo muri Rubero Sud iri gushaka kugira ngo izaze gusatira hariya za Limbongo, ariko M23 ibakorera ikintu bita kubacucuma, kuko ku makuru mfite aba FARDC bari kumwe n'abazalendo 34 bahasize ubuzima. noneho muri kiriya gice cyerekera Mambasa naho donc ni ukuvuga ngo umunsi w'ejo ku cyumweru nta kiruhuko cyabayeho, kuko FARDC yagize ikigo cy'abantu bagera muri 70. Mambasa, Windi ndetse na Kamandi Lake ya Bordi Lake baje baturutana ibite za Chavinyonze. M23 batega ikintu bita ambush irabaritagura. Abasirikari ba FARDC bagera kuri 70 ejo barishwe mu bitero byabaye ejo. Kandi byabereye ahantu hatandukanye, byabereye ahantu Nduruma, Mambasa, Kamandi, Bordi Lake.